Ljudi dolaze u toku radnog vremena, ostajemo znači posle radnog vremena i subotom i nedeljom, danas je subota, eto i danas prikupljamo potpise tu za neke stranke koje su ostavile, podnele u stvari zahteve do današnjeg dana. Idemo i na teren, smo išli kod njih u stranke, zavisnosti kako koja stranka se organizovala i kako je postavila zahteve. Primali smo znači te pisane zahteve, hronološko smo ih zavodili i prema tim zahtevima u saglasnosti sa tim ljudima iz stranaka smo organizovali prikupljanje tih potpisa birača, kako kod nas u kancelariji za vreme radnog vremena od 9 do 5, tako i posle radnog vremena i subotom i nedeljom i kod njih u prostorijama njihovih stranaka. Eto, na primjer u Čačku kod Dosta je bilo, oni su zahtevali da dođemo kod njih u prostorije njihovih stranaka, njihove stranke, tražili su neka 3 dana po 6 sati dnevno, slali smo tamo znači kolege koji mogu da budu overitelj, odnosno pripravnika koji je zaposlen u kancelariji javno-beležničkoj. Ovde u kancelariji smo overavali sa druge stranke, tako da u suštini sve te zahteve svih stranaka koje su postavili smo ispoštovali u potpunosti kako su oni, normalno nismo davali prioritet nekim strankama, nego je to srazmerno, kako koja stranka otprilike su negde isti imali taj broj sati, nije bilo problema, stvarno i nisu ni građani nisu isto imali nikakve štetne posljedice u smislu njihovih redovnih aktivnosti koje ovde obavljamo, pošto sad od 1. marta su prešle sve overe u našu nadležnost, tako da su nesmetano i građani obavljali svoje poslove, a i birači su podržavali svoje kandidate.